Ia lorong quinta-feira, dia 10 de abril 2025. Autoridade Raiwa neve de rige husi presidente Autoridade Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato inaugura ka reativa ona posto integrado fronteira Wasilo. Presidente Autoridade Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato ihania diskursu hate tengkata. Niamos kontratu ona ho kompanhia bot ida husi Indonesia. Atune bele hari fabrika henanian iha oe kusi Raiwa. Honune mos bele fo servisu emanain rihun 5. APB 23 online news hodi ite barona mutuk informação completo husi presidente Autoridade Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato. Hawakala que informação ya que o governador kata quando dá uma vacina contrato ida a companhia bota da Indonésia atau halo fábrica henanian yang waikusi atau emprega ema Rihun 5. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak Wakil Gubernur bahwa saat ini kami telah menandatangani sebuah kerjasama dengan sebuah perusahaan asing untuk membuka pabrik kain yang akan mempekerjakan lebih dari 5.000 orang, kurang lebih 5.000 orang. Kami mau ia pedido barak konaba modo marungi ni tahan husi liur, husi Singapura, husi Hong Kong, husi China. Kami akan coopera o NTT para o insaída. Kami bela sosa imene produção e halo sai husi amene aeroporto Rota do Sanda. Banyak permintaan dari negara-negara di luar seperti Hong Kong dan beberapa negara lain terhadap produk-produk pertanian Timur Leste seperti marunggi dan lain sebagainya. Daun kelor, minta maaf. Dan kami bekerja sama dengan pemerintahan NTT untuk mengekspornya. Atau for exemplo ida ia comprador balu que cara sosa semana marunggi tahan de 30 toneladas. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan yang ingin membeli daun kelor setiap minggu 30 ton. Nede ita bele tau ita belo sira husi kefa husi atambua husi NTT sira hala produção depois ita hariau sira bela hala transação e produtos fornecem o seu ecusi vai rai bote ali. Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, beta haluhan inscreva iha canal APV 23 Online News, hane hambutang notificação, no comentário no fahetutan ba media sosial siraselu.